ultimativni cilj i na kraju krajeva i kako ćemo mi da se pokažemo tamo na takmičenju ili ne, to je neka lekcija, da li će mi biti bolje ili loš. Sam vas lupio, bret. Ajmo ponovo iz početka. Eto, vidiš da sam ovdje popuštena kao žena. Hvala. Formula Student je prestižno svetsko takmičenje. Okuplja najbolje univerzitete iz celog sveta i studente koji se bave razvojem prototipskih trkačkih vozila. Neko ko se možda nije susreo sa Formula Student do sada, najbolje može da shvati koncept takmičenja kroz pogled na Formulu 1 i umanji to na neki studentski nivo. Razliku od formule gde je poenta u vozačima, poenima i osvajanju celog tog prvenstva, kod nas je poenta da studenti teoretska znanja koje su stekli na svojim fakultetima primene upravo na projektima, prošire svoje znanje, vidike i steknu dragoceno iskustvo kako bi ga jednog dana upotrebili za razvoj svoje profesionalne karijere. Mislim, kao i u svakom poslu, projektu ili bilo kakvoj sličnoj stvari, početak je uvek težak. Te 2010. godine okupilo se negde oko 10 studenta zajedno sa par profesora koji su prepoznali taj potencijal Formula Student i krenuli da rade na projektu. Na svu sreću, uz njihovu dobru volju, tu se odmah pridružilo i nekoliko kompanija iz autoindustrije koji vide potencijal cijelog tog takmičenja i odatle sve krenulo. Vremenom, kako je formula napredovala, kako je drumska strela napredovala, isto to su primetili druge kompanije, tako da mi danas imamo tu sreću da zaista drumska strela nije ime koje je samo prepoznato na Univerzitetu u Beogradu, nego u celoj industriji u Srbiji. Honda 2022. godine drumska strela je tada izašla prvi put sa formulom na električni pogon. To je bilo prvo vozilo drumske strela, znači na električni pogon, 4 elektromotora, asimetrična šasija i tako dalje, da to ne ponavljamo mnogo puta. To je bilo prvo takmičenje u kojem sam bio sam baš nov član. Imao sam tu čast da idem sa nekim starim ljudima, iskusnim ljudima, da vidim kako oni to rade, kako se to sve odigrava. Trajalo je 5 dana i devojka se jako ljutila mene kad sam joj rekao da mi je to najbolje putovanje u životu. Čim dođe na takmičenje, već osjetite neku drugačiju energiju u odnosu na ono što je u radionici i ono što je na fakultetu, jer se negde oko 1000 studenta okupi na jednu poljanu, bukvalno poljanu, jer se kampuje pored staze. I ne znam, cijela to kao gungula, buka, dizanje kampova, postavljanje opreme, postavljanje garaže na stazi. Nekako teško je opisivo dok to ne doživite, ali je najbliže što možete da osjetite što se tiče motosporta, pogotovo za naše uslove, da kažem. Jedna sezona u Formula Student timu, osim samog takmičenja, se sastoji iz neka 3 velika dela. Prvi deo bi bio projektovanje, gdje ideje svakog od članova prolaze kroz razne simulacije, kalkulacije i donose se odluke o tome kako će vozilo izgledati na kraju i kako će funkcionisati. Kada vozilo bude u potpunosti isprojektovano, ulazimo u drugu fazu sezone, a to je izrada vozila, gdje uz pomoć firmi pravimo sve delove koje projektujemo sami, neke pumpovne komponente nabavljamo, sastavljamo cijelo vozilo i onog trenutka kada ono radi, ulazimo u treću fazu projekta, a to je testiranje vozila na stazi, gdje pokušavamo da performansu napredimo što više i na taj način što spremni da očekamo sezonu takmičenja i tamo pokažemo što bolje rezultate. Svake godine se pravi novo vozilo, ideja je da, s obzirom da je to studentski tim i dalje ljudi prolaze kroz njega, budu tu 2-3 godine, tako da uvek ljudi rade novi ljudi na vozilu. Takmičenje je koncipirano tako da jedno vozilo može da se koristi na takmičenjima samo godinu dana, što je uglavnom neki period jul-avgust, gdje to vozilo tada je u takmičarskoj svojoj godini. Nakon toga ono se eventualno ostavlja u voznom stanju kako bi se nekad vozači novi učili na njemu ili testirali, skupljali neki podaci, ali da, svake sezone se proizvede novo vozilo. Pa izazovi uvek postoje, ipak smo mi studenti i niko od nas nema neko iskustvo u industriji automoto ili ni u trkanju, tako da sami sebi napravimo neke probleme, neki problemi dolaze iz nekih nesporazuma sa sponzorima, ne znam,
desi se izrada, ne može da se sklopi nešto zbog nekih grešaka i tako, mislim, ali to su sve stvari koje nam donose novo iskustvo i teraju nas da budemo bolji svake godine. Ne brinite se, kao iza ovih vrata ima mesta za svakoga. Širok je dijapazon znanja koje možete da uzmete odavde. Gledajte to što radite i uložite se što više. I još jednom da me snimite, ej, to bi bilo, ne mogu, moram video. To je to.